Hello guys, welcome back to my another video. After long time bichire, Aisha. Mane phone use kore dagana na Aisha do. Aji makan, our classmate kan kana grow lese. Itu kane video loina dikhai dibo. Eda miss pi Aisha. Eda practice ko lese. Eda epa practice ko na. Epa practice kora bichire jersey jaina aji rati grow lese. Man classmate kan gidi so. So mano eda rab julda ina video kan lo se photo lese. Where we take one. Bolo. Aji kana grow lese na man excited se. So guys, Long time na. after long time. Sugun yugi Man ida ekta makinai mala group chat lagase. So man three jun ase. Tin jun ase. Ida man char jun lagase ekta nai. To this evening man kana bole ase. So guys, Ida my dress. Cucu bija aja. Ida man classmate kan ni ase. So mana ida na ruki ase. Hai yam ha kai. not yet come. Kita practice ko. Ye chi ka ma